بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة في الشريعة الإسلامية لا يوجد كلام قبيح. عندما نريد نتكلم عن مثلا دخول دورات المياه أو نقول آداب قضاء الحاجة، لا نتكلم بكلام سيء قبيح. لا يوجد في الشريعة في الكتاب والسنة كلام قبيح سيء، لا يوجد. نعم. Nüüd räägime WC etiketist islamis ja Sheikh mainis ka, et islamis ei ole koledaid või halbu asju, mida on mainitud või sõnu. يعني لا نقول آداب البول، لا ما نقول هذا. نقول آداب أن الإنسان يقضي حاجة له. ما هي الحاجة؟ الحاجة هنا معناها البول والغائط، لكن لا نتكلم بهذا الكلام لأن الشريعة جاءت حتى في الألفاظ بألفاظ حسنة. نعم. Kui me räägime ka sellest, me räägime näiteks siis araabikeelsest tõlkest otse on nagu vajaduste rahuldamine, et räägitakse sellest, et kui araabia keeles need terminid tulid, need on ka, need ei ole kuidagi koledad ja halvad, et need on hoolega valitud. نعم. أولا لا يدخل إلى الحمام إلى دورة المياه بالقرآن بالكتب العلمية. Kõigepealt esimene asi, et WC-sse ei siseneta näiteks Koraani või mingit islami teaduse raamatutega. ينقطع عن ذكر الله، ما يمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. نعم. Samuti ei meenuta seal niimoodi suuliselt Jumalat, ei loe palveid prohvetile sallallahu alaihi wasallam ja nii edasi. أما كلام الناس أيضا لا يتكلم به إلا لحاجة. بعض الناس الآن يضع هذه السماعة ويبدأ يتكلم وهو في الحمام. لا. نعم. يتكلم فقط عند الحاجة. مثلا دخل هذا لدورة المياه وانقطع الماء فينادي هذا يقول اعطني ماء. نعم. فقط. Et ka tavaline jutt, sellest peaks hoiduma ainult rääkima seda, mis on vajalik, et mõnel inimesel on tänapäeval kombeks, et läheb, istub WC-sse ja siis võtab telefoni välja ja hakkab kellegagi rääkima. Et see ei ole õige, et ainult need vajalikud asjad, näiteks kui vesi saab otsa, et näiteks hüüab, et kas keegi saaks vett tuua väljast ja nii edasi. نعم. يدخل بالرجل اليسرى، يقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. Astub WC-sse vasaku jalaga ja astub sealt välja parema jalaga. يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Ütleb siis sisenedes dua või palvuse اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج قال غفرانك. Ja välja tulles ütleb غفرانك. نعم. أيضا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Ja samuti ei ole näoga qibla poole kaaba suunas ega ka seljaga. ويحرم عليه كشف العورة أمام الناس. Ja samuti on keelatud oma intiimpiirkonda paljastada inimeste ees. لابد يستتر إذا أراد قضاء الحاجة، لابد يستتر عن أعين الناس حتى لا يراه أحد. نعم. Ja kui ta tahab, kui tal on vaja mingit oma vajadusi rahuldada, siis ta peab seda tegema mingi inimeste, et inimesed teda ei näeks mingisuguse varje ees. يدخل بالدخول في الحمام، يعني يستتر بالدخول داخل الحمام، يستتر عن الناس لا يرى أحد. Et näiteks kui inimene WC-sse siseneb, siis nagunii tal on seinad ümber ja ta on inimestest varjatud. أو إذا كان في لا يوجد هذه المباني يجعل جدار سيارة أي شيء يستر عن أعين الناس. نعم. Või näiteks väljas olles mingil muul moel varjab ennast inimeste eest, kui ta oma vajadust rahuldab, kas siis mingisuguse seina või mingi taga või näiteks auto taga. وإن لم يجد شيء، مثلا كان في صحراء مكان فارغ يبعد حتى لا يراه أحد. نعم. Kui ta on aga sellises kohas näiteks, kus mitte millegi taha ei ole varjata, näiteks kõrbes, kus kõik on, kus ei ole midagi, mille taha varjata, siis lihtsalt läheb inimesest nii palju eemale, et nad ei näeks seda. يحرم عليها أن يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفارا أو أهل بدع. Ja tal on keelatud, inimesel on keelatud oma vajadust rahuldada seal,
kus see võib häirida või kahju teha teistele inimestele, et vahet ei ole, kas mittemoslemid või halvad moslemid, et ei ole vahet. المساجد أماكن انتظار القطار مثلا الحافلة أماكن التي فيها الظلال نعم. Et noh, kõigepealt mošeed näiteks või teed või kus oodatakse näiteks bussi või rongi, sellised kohad. كذلك يحرم عليه أن يقضي الحاجة في الماء الراكد الذي لا يجري نعم. Samuti sellise vee kogu juures, kus vesi ei liigu ringi, vesi ei vahetu. نعم. كذلك يحرم عليه أن يمس ذكره بيمينه نعم. Samuti ei tohi oma intiimpiirkonda parema käega puudutada. إذا انتهى من قضاء الحاجة سواء كان يعني خارج من القبل أو من الدبر ماذا يصنع؟ Kui ta lõpetas oma vajaduse rahuldamise ja vahet ei ole, kas see, mis tuli välja, oli siis eestpoolt või tagantpoolt, et mis ta siis teeb? يجب عليه وجوبا أن يقطع ينظف المكان. Ja tal on kohustuslik puhastada seda kohta. إما بالماء أو بالمناديل أو الحجارة مثلا. Kas siis veega või siis näiteks mingi paberi salvrätikutega või kiviga näiteks. استعمال الماء لا إشكال فيه واضح نعم. Et vee kasutamine, see on selge, selles ei ole mingit استعمال probleemi. الماء لا إشكال فيه لا داعي نشرح استعمال الماء لتنظيف المكان. Et vee kasutamist sellise intiimpiirkonna puhastamisel pärast vajaduse rahuldamist, selles ei ole erilist selgitust vaja. See on selge. استعمال المناديل أو الحجارة كيف يكون؟ Mis puudutab aga näiteks paberi või kivide kasutamist. أعطينا مناديل. لابد من 3 أحجار أو 3 مناديل أقل شيء. Et peab olema vähemalt 3 salvrätti või 3 paberit või 3 kivi vähemalt. أقل ما يستعمل من الحجارة من المناديل 3 أقل شيء هذا. Et kõige väiksem arv, mida kasutatakse paberiga või kiviga puhastamisel on 3. نعم. الآن مثلا هذا منديل. طب näiteks see on paber. لو نظف بهذا المنديل مثلا. Kui pehib niimoodi selle paberiga. مرة واحدة الآن ما يستطيع ينظف المرة الثانية لأنه الآن أصبح المنديل. Et kui ühe korra puhastada, siis teine kord ei saa selle samaga puhastada, sest see on juba must. يستعمل المنديل الأول يلقيه ثم يستعمل المنديل الثاني يلقيه ثم هكذا. Et pehib esimese paberiga, siis selle viskab ära, teisega viskab ära nii edasi. إلا إذا كان المنديل يعني كبير يستطيع أن يمسح مرة من هنا مرة من هنا هذا لا إشكال لكن يمسح من نفس المكان المرة الثانية لا يصح. Või ka suur paber, võib-olla saab ühest kohast, teisest kohast kasutada seda paberit, aga ei tohi seda sama musta kohaga pühkida uuesti. أقل شيء 3 مرات قلنا. نعم. kõige vähem siis 3 korda. المرة الثالثة إذا رجع المنديل جاف ليس فيه أثر خارج من القبل أو من الدبر هذا معناه أن النظافة حصلت نعم. Ja kui pärast 3. korda ei ole mingit mustust selle paberi peal pühkides, siis järelikult on see puhtus saavutatud. وإذا رجع المنديل فيه أثر معناه أن النظافة لم تحصل لابد يزيد 4 5 6 7 حتى يرجع المنديل جاف ليس فيه شيء نعم. Kuid kui pärast 3. korda pühkides on ka mingisugune mustus või ei ole see paber kuiv, siis tuleb uuesti pühkida 4., 5., 6., 7. kord, kuni pühkides on täiesti see puhas ja kuiv see paber. نعم. والعدد السنة أن يكون العدد عدد فردي يعني لو رجع المنديل في المرة 6 ليس فيه شيء يستحب له أن يزيد حتى يكون العدد عدد فردي لا زوجي ولا قطع زوجي لا أشكال نعم. Ja soovituslik on, et see pühkimise arv oleks paaritu arv, et kui näiteks 6. korral pühib ja ei ole seal midagi, siis pühib 7. korraga. يحرم عليه أن يستعمل الطعام في إزالة أثر الخارج من السبيلين. keelatud on näiteks kasutada mingeid toiduasju, leiba või midagi sellist puhastamisel. يحرم عليه أن يستعمل في قطع الخارج من السبيلين طعام الإنس وطعام الجن كذلك يحرم عليه نعم. keelatud on kasutada nii inimeste kui ka džinnide toitu. أو ما له حرمة المصاحف الكتب مثلا. või mingid asjad, mis on austatud, näiteks
Koraani paberid, mingid muud mingid paberi حتى teadmiste lehed. حتى الجرائد والمجلات العربية لأن في الغالب أن فيها اسم الله سبحانه وتعالى. Ja samuti ka näiteks araabiakeelsed ajalehed, sest noh, tihtipeale võib seal olla mingi, on ka mainitud selle Jumala nime. ولا يصح أن يستعمل ما هو نجس، يعني ما يستعمل نجاسة، لأنه لو استعمل نجاسة هو إيش يصنع؟ لا تنظف النجاسة. نعم. Ja keelatud on kasutada ka neid asju, mis on islamiseaduses mustad. نعم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.